Sits up. Check his up. He brought all the fenders. Look at him. 1, 2. Is it? Let's color that. Look at him. Look at him. Just keep recording. We're gonna send it. Hatfield VW North Club. It's so similar. But the one here on this video, Lima Mike 27 Foxtrot Zulu. I suspect it's them. This is Lima Hotel 72 Victor Tango. They're running for me. Ja boys, ek chase die Polo 8, ek chase die Polo 8 in Eastland. Ja boys, chase Eastland, ek chase die Polo 8 Eastland. Bobby aanspoor rigting van Besie. Staan order. Ja, update ons is storm voor ons, storm vanaf. Okay, order. Denk je of mooi lijf? Hulle ry baie regular staan by. Goed live on response, goed live on ops. Okay, hulle het so 'n bietjie van 'n ongeluk gemaak, Slaanstraat. Ons is in Slaanstraat rigting oos. En die ouens ry moes roekeloos. Die ding val. Stop, pad. Dat is vatstormval gaan richting Hamsopstormval. Hulle gaan probably Jan Koetsee opgaan na stormval te kant toe. Oké, kopie, ons gaan nou stormval afgaan. Die lijn daar na julle toe. Kom nie dan weet. Okay, alle straat links. Ons ry nou noord in alle straat. Hier voor jou. Stegmanstraat regs, gaan Jan Koetsee toe. Gaan van jou opspoed my. Okay, Jan Koetsee regs, ons gaan stormvol toe. Deze chase, can I read your chase? Starting to stormval avenue, can you maybe just assist them? Hierdie ouens ry kakroekeloos, ek kan hulle nie by hulle hou nie. Jan Koetsee rigting stormvol. Ja, ek stoot. Okay, hulle gap my nou moes, ek bly nie by nie. Ja. Ek is 'n groot stormvol. Die ouens ry moes af op in roekeloos. Ek gaan stormval op as jy. Draai nou links in stormvol, ons gaan Eastland toe. Ag, eerste rust. Stop, ek gaan dit weer praat. Ons gaan even by de rust. Alright, storm. Stormvol, die by eerste rust. Stormvol by eerste rust. Stormvol by eerste rust. Hier by Asset alleen, ons gaan in eerste rust in. Asset alleen links. Kopie, ons is sterk op pad. Ja, hulle is 3 in die kar. Range for reference, Lima Hotel 72 Victor Tango. Ons is nog steeds nou in Danielstraat. Kyk, Karel Davies, ek ons draai regs in Hartse. Okay, weer regs in Daniel, hy vat my in cirkels. Ja, wat praat ek?
Ons is in eerste is Carl Davies. Eerste is Carl Davies rigting Joseph en St. Joseph. Ja, ek kraai, hierdie spoed is net fucking moeilik. Ja, check sy lagers op TRT. Number 63, live location on response. Police live location on response. Okay, ons is op St. Joseph. Frank Adams. Draai links Frank Adams af, noord Frank Adams. Ja, Ranger, kom hier met wat op volgende. What's the street? Okay, Raxen Veldman. Okay, Raxen John Paulson. Okay, weer Raxen Frank Adams. Gelyk hulle gaan. Okay, links in Veldman. Okay, dis Hans Coverdale, Raxen Hans Coverdale. Nee, af, in eerste rust in. Af, ons kom uit vir die BP. Ja, die eerste een. Ja, please. Kom,